nas kod Avena, ljudi moji. Ovo je Davida, dobro Avene. Dobro Avene, ovo je od Davide, dobro. I ovo je Davina baza od Davide, izgleda, ljudi moji, ovo mi se sviđa. Nije nešto baš, wow, da se pomučio brat, ali sviđa mi se ova bazica, sviđa mi se, ljudi moji. Nije loše odradio. Ovo mi se sviđa, ovo je sitnica, ali lijepo je, ljudi moji. Dobro, ovdje mu je šta? Ovdje mu je enchanting room, dobro. Šta je ovdje tu? Kućica od Alena, lijepo ovo kao s tepihom napravio, brat. Dobro, ajmo gore, mini chest room, dobro. Aha, kao mini chest room, aha, dobro. Dobro, Alene, sviđa mi se ta tvoja bazica, Alene, brate moj. Ovdje je kao neki kip koji sam ja već ocijenio, ljudi moji, dao sam jednu 6. Može to mnogo bolje, malo tu glava da je malo bolje napravio, ali sviđa mi se i kip također. Može bolje, ali dobar je. Ovdje je kao neki mini putiček. Dobro, i ovdje je kao nether portal. Ovi zidovi mi se sviđaju, ljudi moji, ovi zidovi mi se sviđaju, GG's. Dobro, ljudi moji, to je to od njegove baze, ljudi moji. Ovdje tu je baza od Davida, kako sam je shvatio. Da, ovdje je kao kuća neka Davida, dobro, David je tek počeo, nećemo mu ocjenjivati još. Ali dobro, sviđa mi se ta bazica. Ovo tamo je kao neka baštica, aha. Dobro, ovdje je kao neka farmica, dobro, pa sviđa mi se ta njegova kuća. I sve to, tako da ajmo mu ocijeniti. Neka... sviđa mi se, znači, malena, ima raznih detalja, ima tamo čak i seljake koje nismo pokazali. Dobro, ali sviđa mi se, 7, 8, malo 8 ćemo dati, 8 ćemo dati jednu, tako da GG's Alena.